mun sang tanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thlathin tu song te inzain chi pai le vek ule January ni som thum thotan ni ania tuntum chu Myanmar lam chanchin langsar zual kan soyanga Thukhawchang toi te in kan soi tel le bokdon nia Sakaing region Minmu township pa Thukhawchang police camp chu January ni som ni pani khan Black Eagle drone force 10 drone bombing an beya sual sipai pakua an thi ti voin khan an soi kai khonwa thuchiang an soyani mele tin myong township pa chawyet khwa atanga motorakal chuak sual sipai te chu an kir le lama January ni som ni pakua nimin chonudar khatvel khan PDF 10 tual cher bombing an lo beya an bom hi myong people defense force te siam nia soyani nge sual sipai pakhat athia hliam tuarero an tam hleni sual sipai thita chu konglaka an thian sual sipai dangten an hal ta ni in an soi Sakaing region kata township pa ale chun kholama indo na po voin khan thu chiang an chua theita a sipai pariat an thi ni in an soyani January ni som ni pani khan Sian state ma bing township pa nga u khua sual sipai khalaya za som ni le pakhat na sipai za chuang chu kata township lama anin son ta a kata district huam chunga PDF pol rang in an loka pani indo na chuan January ni som ni pani ni som ni le pathum le ni som ni le pali ni thum chung a o a sual sipai pariat thi in an sual sipai captain poina khu pa hliam na takatura helicopterin an thiar ta nia soyani ni thum chung in dauna sual sipai pariat chawan thia duain tlem in lo ti deuh mai theiani hi sual sipai ten in som thum pani an hal January ni som ni pasari tlaidar thum vel khan kan balu township pa khamaya zathum somruk pakua na ten MI-35 helicopter mangin civilian omna lam an kap le a kumsom thum palimi ma khainjin nwe aboral ni in Colin info chuan voin khana soibok sipain chutia thlona atanga an ka nuwa lei sipai som sari panin khochung an luta chen na inli an hala civilian mi pasari chin riat loven an ommek ni an soibok dipeyen township a veivak sual sipai som nga vel te chuan January ni som thum tukin dar riat vel khan inchen pin khwa an lut le ta a indo na chua thu soi omlem lo mase sual sipai te chuan inchen pin khwa chu an hal ta tho ni in soibu local PDF member pakhat chuan a soya tuntuma inchen pin khwa an hal hi atum lina ni ati dipeyin lama hian tun hnai January ni som ni palia tang khan nimin thlengin sual sipai ten thingtlang khosom pakhat an hal man le to a an kutarang thei viu mai Sakaing region Minmu township huam chunga January ni som thum tukin dar nga vel khan PDF pol rang tang kopin sual sipai an kapa sual sipai paruk ayatlem lo an thingei ni in People's Night Defense Force Minmu lamten an soi tin nimin January ni som ni pakua khan wetlet lama fire department lama duty sual sipai te po drone mga bay an niya sual sipai palian thi ni in soibu federal army ten voin khanan soi vele bok rengun khopui line township pa sabon siam na khol mun puya an assistant manager sipai lal lui min su anti chu January ni som thum tukin daruk le chan ve vel khan ka lumani Paku region Tayawati district Minhla township pa ngala san khovi cp piusotri how tu ni pok thunwin anti po January ni som ni pakua nizandar som pakhat le chan ve vel khan ka lumani ti Paku region PDF 10 an soi ve bokani naktip mai khi thu nei na pong lak cham kum ni na anita a khene pol khian revolutionary activist lam chuan Mizong zongina silent strike nei le tura an du thu an soya tunai hian chumiatan campaign an bei ngor le na sa hle amaro chu silent strike hantia dor hon lo te office kal lo ti ang chi
tun malama anlo ti thin ang chi kha chu a tha chi don lova sipai council in eng tin tinemo an tile mai thaya chu wangin mitin mai heni puala hunan man na dor khar kheremo office khara mani na thul kheremo tilem lovin muna silent strike kan lo nei theu don nia an ti deuh ni na langani hetianga silent strike lo turti buainan hian sipai lampon tanan la vele ta a voin khan makui khopuya chuan bike le motor an man na sa hle chungan man te chu February ni khatnia tlan le turin an tingei hloma February ni khatni ngeya tlan turin le chumenia an tlan lo chuan hun danga an tlan mai thei to lo tur thu rilin an vo hlomani naktuk lama te khian lir thei mana tam hleinarin oma ta han le chin state lama po khan lo film khur hle ula athange kanhnung December ni somni pathum chonulama tanga zandar ya thleng sol sipai council meeting annaya chu darkar riat lai meeting a chuan defense minister lamin thuron annai zinga Myanmar mi puite hi PDF le NUG thlop lo turin ramchung operator te mang hian hril taila ti atel ni om takania January ni somthum tukin khan ramchung operator te hne na tangin smartphone mang tu te chu PDF le NUG thlop lo tura hriat tirna an thon ta hlom ni in Myanmar mi tam takten an soi hlom sunan dalin hi World Bank le rammason na lama mi poimo poltam taka free advisor ani vea Myanmar plunges deeper into economic crisis ti thupui mangin East Asia Forama thu atho vea athu zia tlang pui hetiang hian Thukhawchang toi te kanan tar lang fele lokange tuna kan soi tur hi EAF special feature series on 2022 in review and the year ahead Myanmar ti ameni sipain thu nei nan pongla kum ni chung hian Myanmar economy hi abin thok ani bera sum awanga sum hlutna atlak niam na satawangin thil mana to chakhle kum ni chung hian Myanmar hi boina chi rang ain ta luta a humanitarian aid mamo na asang mai sum don na le eile barzon na hi 2020 COVID-19 na wang khan a chiat pha hle tabokane tuna phei chuan sum hlut na hi US dollar ne na khai khin phei chuan an na satavio mai sum don na lama an tlak chiat na hi sum khen control du dana te dollar lei thua limit an siam vakte ramchung power khai lak fote ral thuam keng pol te ne na in do na le ram re thei sa hrim na te hi an tlak chiat chan lian takte zinga mi an ne hlom sang ni som pariat khan ni tina in hlo faret hi an niam bera cheng sangli le zariat ni turin sarkarin alo ruwa mana chu US dollar cheng ni le poisa som thumani kum ni dana ti punzel tura ruwa man ania sipai thune na ponglak nu sang ni som ni pani kum khan ni tina kut na thoka eizong hi makta duai khatle nuai khatin atlan niam ni in ILO chuan soya sipailam investment le company rang and call to department dikha ina soidan chuan sang ni som ni pani le som ni le pathum fiscal year chung July kha khen khan ramdang investment US dollar billion khat point pali ani atia Singapore te Hong Kong le China te hi investment siam tulian zualan ni Singapore te hi han soi taila sipai council thil ti dan thalo angangai thopui reng tho ani khopui lian lama in le munram le le ralte electric lambung ruate thil siam chuana lian tham tam taka hengram te hian na satakin ma an la tho thawani ti chuan nitin in hlo faret po sang ni som pariat ang tho khan ni khata sangli zariat ala ni tarenga sipai lamtan chuan le lung chuak te hi an sumnar berani sang ni som pahnia tanga sang ni som panga uten sen hun laya an lo ruwa man anu sang ni som panga tanga sang ni som ni NLD huna anti top le tak lelung chuak thil hu lai chu ang chi zong zong po sipai council hian a chhun som thar le ta a chung zinga chuan tun laya man lak mek kachin state le rakhain lama thir lai chu na ti ang chi tun thlenga an tho hi atel vekani
a ol samzonga soi chuan Myanmar history han en hian anram leilung chuak thil hlu te hi sipai le an thu hnuaia kuna lo ho sa ho kroni anti mai te hian an suwa sam ani ringot mai sang ni som pasari som pariat lama te khan Myanmar sarkarin oil le gas leilung chuak lama tanga sum mu abei sei kha $1 billion khat aya tam ania ti chuan sang ni som ni pahni le som ni le pathum kumina an sum ruwa mandan han en hian kum masalam ai khan defense budget hi 10% zetin antipung ti ariat thei kum tina anram sum hlutna tlak niam dan inflation hi 2020 khan 5.7% emovel chawani lion nikum sang ni som ni pahni kha chuan 19.4 akai dor maya tax chhun tura tanga sum lut a om tak lo awangin an budget a deficit na sa hleni ramdanga in hlo faten an chung te an thon hi Myanmar ram ang ram re thei taka hi chuan anin nga na ani lo thei talova tuna hian Myanmar thalai ramdanga in hlo fa atam zuak chu mi chia hlo wa om ta hi an vayen makta duai thum le nuai sari velan ni heng zinga za som sari zet hi Thailand a omin chung zinga mi tam zuak chuan registration an nei lo chewa Thai police ten an du hun huna an manan man mai ani ramdanga om hrim hrim hi an tam ve hle sang ni som pakua khan ramdanga va om ten Myanmar ram an chung te suman thon lu hi $1 billion ni point paruk vel nia chu ta ni a chu Myanmar ram sumlut GDP atanga chutin za apali la atling thelani te chuan heng ramdanga tanga sum thon tur nei te hian bank an rin ngam lo awang te sum thleng ret adang lam zung zung awang te sipain dan le rai engemo an lo siam ve zel awang te in suman thon hian sarkar dan pa ngai lo divin an ti zel boka Myanmar mi pui za som sari vel hi thingtlang lama om lo nei le kut na thoka ei zong an nia revolution awangin anram laili thlai thar chu tam na lampo hi tun ma ang kha chuan an thar chuak tam don lo chiang ani tin ram boy na ngong na lama hian christian na le education lama malak na atlat niam hle boka tuna hian no pang makta duai nga vel tran pui ngai nan om meka zirna chun zom thei lo hi makta duai sari lai an om bok indo na mual lama no pang tam zok phei chuan vaccine po an la thei talovani sang ni som ni pathum kum thar independent day pual khan sipai council zel tang sang sari le som pani achua chung zinga chon politics sawanga tang mi zathum velan chuak telve politics sawanga an man zong hi singkhat le sang ruk chuang an ni to a civilian ram boya wanga sipai kutura thi hi sang ni zaruk chuang an ni to bok politics sawanga tang zinga mi pali khai hlum an ni to a thitura an chung thurel sakto hi mi za som thum le pariat an om megani thonei na ponglak ma khan ma ni chen ne in le local sana mun dangaral tlan hi mi noi thum le sing thum chuang an om sa to hrim hrima chumi nu ram a han boya ram boy nuaral tlan in le lo chua san hi makta thoi khat le noi khat vel an nia soitak an khan tam zok chu Thailand an om hlom an ram economy hi sang ni som ni pakhat khan za som pariatin atla niama chumi din muna tangin nikum sang ni som ni pani khan 2% akai sang le reta sang ni som ni lam ne na khai khin chuan khu ta ala om economist ten an chut dan chuan kumin sang ni som ni pathum hian nikum ain 3.3% Fela akai san rinania chupo ram boy ngaya o chuan tuna an boy dan ayan na salo te an om thei chuan tiang velani chu tiang chuan lo ni ta po ni se sang ni som pakwa ne na khai khin chuan za som pakwa in ala niamang ti na ala ni tho mai anram mi hring makta duai som nga vela za som li zet hi below poverty line BPL kan ti te an ni hloma kumliam ta sang ni som ni patni atang khan hausal ere thei inkar hi azau zual sot nia ngai ani mi hring makta duai som pangale noi ni vel hi chuan eile ina kham khop an nei theilo nia ngai ani a ramin rel bol na kholo le revolution hian microfinance lam a ngong le ngein arin om
cho tiang alo ni tak tak chuan kan soi tak 3.3% thang chho tur te po kha a thang chho kher lo mai the ani tun nai January ni som ni pali le ni som ni paruka Lion Battalion Commando ten sual sipayan ka tum khan kho chung chen na in then khat akan pha a sipai nan hal te po neng chu hei hi new moon party lam chuan tha anti lo khop maya khopui le thing tlang po ni se civilian te chen na lama in ka athat lo thu soin hetiang zong ma la lo ram turin an cha hialani han soi kai ta ila kum som sari lai mai sual sipai lo do to KNU te hian kum som sari chuang man lak chung hian mun pui le civilian om na buai na cho chu hi an hlau hle a ral tlan te chu tam ve hle bok ma se tun ma zong khan khopui lama buai na chu thu soi tur a om meu lo ati thei Kachin Independent Army KIA nam sipai te po hian voin thleng hian an khopui lian mi china lama te hian buai na an siam om kan la hrelo bok hei hi engwange nam sipai te in nga na chu an mi pui te an ni mi uwanga ni an mi pui ten har sat na an to chuan an nam sipai le mi pui sipai te pon an tuar ngal don ti an lo hriat chian wang ani CNF nam sipai te le CDF pol rang hian sual sipai do pol te atangin zirlai zir chua tur an nei tha hle na a abikin CNF lam hian tun thleng hian an la zir chuak zo lo a angtlat mai than tlang khopui tun ma atanga khopui thang duang tak mai kha ni ni khat leka vut le vai vuta achang ta zowa kha kha dik tak chuan sipai ten tun ma atanga rem chang an zon tak kha ni chu chu hethiam lovin khopui chunga buai na chuak zongin anan che a khopui na tur ta ni than tlang le a che vela kan CDF ten tun thleng hian har satna an to pha a than tlang khopuya kana wang khan than tlanga CDF le CNA in ne na an chan pha em a teulo sipai anin chopbel zual sova anni CDF lam lamin anni CDF lam la in tanpui tu le in phen na an nei lo zual ta zoka tun lai hian ha kha le falam in kara ti neu atam hle ni oma falam po hi tun thleng hian ala boilo ti zong thik thuti chezong a tong tok po an om ni in social media tangin a hriat theya hei po hi thil ngai tu chian lo wang mai ne na lang fala me mo min da te mo matupi te di me mo po ni se khopui kang vekin mi pui tlan vek po ni se tuna an rampum din mun han thlir hian sual sipai an tlom pha don lova atuar tu tur chu sipai do pol CDF pol rang le an ven him tur mi puite an ni jok tho chu wangin tuna CDF pol rang in an ti tur ne lang chu tun ma kan soi le thin sual sipai ho wak chuak lo tur a khar khip tat hi ani ber mai an wa chua chuan khopon lam hun rem changa lo ka ani tuna hian sipai lam hian an kem chua sana khopon lama kal hi thi hrein an hre ve a chu wangin an kem chua san ngam lova khar khip an ni chuan chu an din muna atok viwani nepi do lam an sipai lallu lok ho an tlom ma chuan ha kha falam tedim ti vela khopuya boina chuak zonga malak hian omzia anei don mi lova keima ni chetlat na kan ti chep mai ani kan mi puite hian an tuar thon mai don ani ti hi CDF pol rang te hian khethiam se a tha hle ang ti kha thanem ngai thuwa kanan soi ka yani chu nimin January ni som ni pakwa khan ramchung mun ranga sual sipai som ni pasari an thi nia soi ani a som thum vel thia ngai taila then khat du ai chon atlem deu don ani hi khati zong khatun tumatana Myanmar lam chanchin lang sar zual le Thukhawchang kanan soi thei ani a ngai khatu zong te in chunga kan lo me